Inama hi lo ngoke doi hi ngoluka ken Peru nama him ngol doi tadung idokom Bible lo salvation doi so mema agom ko kadung daidung sanctification dalok ke ngolu Christian ethics aina yenam aina yedong lega dem sanctified life handung Christian life him topikanya hima hilongo daperung amla doi mimang teaching kisapekom nolume hikya pekome pobodomulemla him tim him latung inama sanctification him lumilo demo kunam amlangkom lulado separation set apart lapak sulen nam amlangkom lulado Hindi lo amilo suddhikaran dalo mane dehto ko binam पवित्र बनाना अलग इनको पर अंगों पर लालन नाम उसको अलग करके पवित्रता में उसको अलग कर देना आहिमा ना बलूम को लोग के डेंग को लो लापक सुलन नाम दपे ngol kadung iya me ngol him sanctification him ngolo kerap tatken pola ju dalok sanctified life de inkwe dama ngolo tan ngohe Demilo sanctification sok definition ka payan emilo si atau ko milo ekta process को एकता बलें को जिससे कि वो लोग बिलीवर्स तकाम ही में क्रिश्चियन तो सुना तकाम ही में से दिके बिक पर्पस को कला लाप खुलन न में नंबर 1 दाइडुं टूर्नामेंट बिपे दे बिक पर्पस है टूर्नामेंट पांकुना बुलुमे से दिके आरो इनकोन पर्पस है कादुन इनकोन आगेर को बिमे से दि लंगा बोमदुन मुल्क जो तातो दनाम पे येकुनम righteous life holy life dengo ka kayo ka scripture porinam ba nolu delangka kapelang odedu ngolu delangka kapelang odedu he ko bulum hi emdun hi non christian em lumang christian em emdu nolu tompak lend kuname ngodedu ngoke dana ami kedar nolu delangka em namagom kona the process the sanctification modern kunam isor ke purpose ko kala purpose de dung nok denam yenam bu mata bomla inam de sanctification am dung him a simple palumelo he separation isor ka purpose denam lo yedopemla no ma sanctify nama demo kunama hey nol takame ko medu pa puram na ngol takame kadung okel logom kadung no luke logom kadu pa kristane empa kom okel puram dalke ilang lodi ke kudelo kumsudu dingol confession amidu confession ibom namade karon ngo perfect mang yem he ngoluka melo separation lo ka simple meaning separation by God he ko ngolum tom separate tungkun emema sedi Bible emduda you didn't choose me but I have chosen you nolu ngom mata ma ngomin nolu mata tungkun hey yema we are separated by God sedike ngolu lapa khulen kuname he kok lega pe emem isor purpose ko kadung emem sedike lega pe jisu ka lega pe danam yeta lega pe christian aina danam yeta lega pe for God separation for God lapak subom namde sedike pe bu lapak sulen tungku dalok inkolog lapak sulen tu nemem from sin dema lokke ngolume dengkolok langu hulen tungku
separate, to set separately lapa khulen kunam delok lapa khubom nam akon deidu unto righteous ba holy life denam yenam lo denam mingkor lo yela dokupe de पवित्रता जो गंदा जीवन जो है वहाँ से पवित्र जीवन में हमको अलग से निकाल के लाया, छान के लाया है। डेमे होलुदुं ये पास तेसलोनिका 4:7 सोगम डेमागम डेम लुतु नोलु देनाम प ये प लगी दो नामागम पास तेसलोनिका 4:7 सोगम डेमे लुपातु देलोके मुलुक केनपना माकोने इदु sanctification si तीनटा स्टेज को कादुं तीनटा स्टेज मुलु तोंपा खुलेन तोकु मुलु sanctified लापे खुलेन नाम मोडें कुनाम दंकोलो लांगां कुनाम देइदुं अदिलो मुलु जिसुमे बदेने buk dengko himai arodun buk denam homin turname kadun denam yenam daruna pinaka mubom name denam yenam de isorka ayasangem mingmuem gakuname dame ngul hoka padum yema hi positional or at conversion adilo ngul Kristen pa itokude convert tokude adilo Jesu ma ngul torik su tokude Jesu ka ngulu lapa khulen kuname iduam dal homoy delo salvation received duam ngulu justified dum hingulu ken paname de salvation so adilo no mulat sulang kula Christ but no accept do de no salvation am received dum adilo no faith lok salvation am received do de कुछ प्रोसेसेस ऐसा है कुछ स्टेप्स ऐसा है लेकोरेक बांकोरेक कादुं देम मुल्केन पलागिया नंबर 1 व्हेन यू बिलीव नो दिलो मुंके हुकादि नोम पाप कमान पे हादुं कपेले नोक सिपेना मेम जीसु बे दागबितो नंबर 2 नोमा नो लापक सुनाम पे काय कामोरुआग लोकते सिपको लोकते तुरपको लो लंगा तुमको sanctification नंबर 3 नोकेन पे लगी है adoption दा कोने नो अदिलो जीसु में रूतुम पे मुदा हुका दे जब परमेश्वर यीशु मसीह को नो अपनाया यीशु मसीह का बुलावा में नो खुद को समर्पित कर दिया यीशु को नो ग्रहण किया उसका पवित्रता का जब ग्रहण किया डेलो मालूम है अब्राहम के सीट ही अब्राहम भी एक्चुअली नॉट फादर अब्राहम मालूम है इधर सी रूना सेडिम आई असंगम रूलिंग ना सेडिम अगे आई असा लोग पुना सेडिम ही लुपादुं बुके ओप तुरपना ओप बु एडोपिदुं एडोपिना मने मुलु लेकोनम क्यांग को कमाने अकोन के अनिबिरो लोग के ओमेम बा उएम मुलु एडोपला दुबो दु आमे लोग के अगे ओप ओमे पेम ला मुजिंगे जे कोम कोम काय को पेम ला एडोप्ट usanam ome opehanam de proses kidar de solidum aru kadung idokom de ngopom poming mae de ngoluk positional or at conversion adilo ngoluk Christian pe ito de dal homoy de lo ngol already sanctified ngol kom kenchito हम अंधेरा में और रहना नहीं चाहता है हम रोशनी में आना चाहता है और प्रभु यीशु का मसाल लाइट ऑफ द वर्ल्ड हम बनना है द एक सैंक्टिफिकेशन del homoy delo 1 Corinthians 6:11 nongul kamilo so higa batuna na de peida kum rutum Kristo ka amin lok dena ait
lok nolu urbun sutoku dana emla sanlik toku dana long oluma sanlik toku list में आ गया de ngolu conversion no nomor tur bangkora idung sanctification si delo ire humang hano dengkai emla sanri delo doris humang hi ekta progressive process ko progressive lodi ke hoptem poluem ditagem noke sinamem ngol ka lagi daidung ngo separate tung emduem ngoke Kristen yenami si lagi dung progressive de ngolume lobitung ina pas Thessalonica 5:19 to 22 so ngol kamilo dana it minmo mapeka atitakamem anki supolangka ainamem bomgablangka atimanem paglangka de ngolum Bible lubidung ngolu yenam lo atimange bojangem ngol atima bai edungem doko mai ngol mu pa lagi mang sedi tu isor tu yasam neda biga grace ara lo ngol tunam bato mungke lok padung ngo mungke hudung diglar to ngo baptisma mlato time to time girja madung girjam ta regular dung binamam regular dung idola noke ipanam ayokonem ngoke ipanam ayokonem ngol mit pansudu daidung ngolu Kristom witness bilama paidu Kristen mangkisa Kristen am deke imangay ngol tadung ada amie luka do binam de ngoluk pirame sedidem nom lapek sulen bommang sedi delok lega penoma separate langu hulen mang demanam magela denam lo alangka ko dema yenam medula sedika ami pahansunam de ngokel pirama kaduteteng dekebila lodi ke edilo ngulu prayer idak de hoda agam mengehob lagi dung ngoke yenam hi Kristen yenam pe yedune ya isor ke ponamem ngo malaksinam kamana ilaksinam kamana ya hoda self examination Bible encourage dung self examination ba self evaluation em doko maiya agama makisunam agama denam demangam evaluate agam porikya isukinam demamilo ngul hiloken pelagie ngo yerukso atru man ngok habit ko kadung dem ngom mepakpe repent pelagi dung confess pelagi dung dal lekoda angkupa mu pelagi mang the progressive lekor ko hopta ara sokom no change la dung soy moinal change la dung no dilo mitpan mu pasuka de hingo imaduda mo himageri imaduda ami abude dung ngoma imane no ikamilo no aru akbari dung no aru nok sanctified life aru akbari dung inama hi ekta progressive process ko sanctification ni baptis ladak petomem nom dena pe handik to dena opelo nom lise milik kay ngodal muriub lagi mang daily ekta process demma dingolem tun mungkang sinam maturity mungkang sinam hi process si sanctification de anyina na delok angumna na sa idung ngolu Timothy ka hokadung Timothy mangitom la Paul kelunam I have run the good rest I have fought a good fight of faith mungke mimagam ngo pakto ngoke mungke dukem ngo duginto Paul ke yegang mul kendung karadal bikom atiru manakwe idom denait ka tom kolo denait ka yebo kolo denait da buset bom kolo Paul be New Testament sok boya na kitab me
Buatu. The greatest evangelist, greatest missionary, ila hongul kadung, dugin to in to amnam de, nog ipanamem, edit ko paglay de, ngog inam de, ngo longe perfection lo alang, ngo ke hidiok di lo, muji ngaja lo. Awang ipanamem ikiru to amla age musudob inam de, ngolu ke final. Dalona no sinam turnam kadakom no ke mungkang aru eding no sinam paso imai ngok ipanamem ipa ngo edit ko pagla di ingong ekom kakape idokom ngo jetna sekai ngo edit ko pagla to de ngok ipanamem itom la yem apa muno ko kadung aru munam ko kadung ngo sorgo de mismai dape aru edel jisu ay kuding de amida sedike hori kupaname Jodi ngo ilak kadung milo, ngo mila cuma petom conversion homoy delo, baptis ladak petom delo ngo sanctify ko suto delok ke ngo ag bari imang. Dadap gukolok ke no pusina kisapa. Pumu puya ga dadena hilu hipialok ke no dadap bia pusila turna pe. Ngolu ipelo. Dapa si final 3 stages ko kadung bangkorangum ko kadung dapa dam daluaka damilo ngolo kangkila jo sanctified life hupangwanyong ko lubi pa sanctified life da kayo kalunam progressive sanctified life Kristen so yerongam girjalo arongam Tani ngolu kian palagia sanctification dalok ortue Kristo ba sedibu nom purpose ko kala number 1 nom dana pa hankaku number 2 no dana yana mam ye palagia aru danam lo agin pa ye palagia demang ema no mepak palagia kapela nom demang ko lok ka hanpa kulen kunama dem idola ngolu ke sanctified Christian life si ngul generally Sunday lo badoi pojina kidar lo ngul tayar dong ngul Kristane kapag saya palagi dun angu Bible ingkolog interpretation ila angu kenyure go ngolu ke ponmik porom ka bom dola Bible so ke lai hulen na doingam ngolum pobidung yeji lang ka emnam ila entire Bible sing ngolum dana yanam pe nyitom du dana yanam me ngolum judu ila hero ke ngoluk porinam de be holy because I am holy ngo lapak hulen name agam hansudola ngo ke gipamangkolo ipamana mila ngo ke dopati paman manam domem temem hula ngo jodi continue dumilo ngo ka atimana habit kadung dalam habit dem ngo mapak huma pe ngo dem ekdom mane arem tadok kisapa api so bomgap la hidung ata bedem aidung idokum dem habit dem mapak manam de ngo luka sanctified laimang ngo denam lo yemang demang akang kadu dada ngolu James ke so agom gok lutuda archika sonam legangko dai du examination agam kaangkisunam खुद को परीक्षा करना जैसे हम सुबह उठेगा मिंगमो मार्शिल का सुए ममोक डागे बिदम गिला अरबिन सुपर लगी है बाद उमेरे बियस बिसोदा मिंग कांपोप तोबलाप सिप लगी है दे मिंगमो मुलुक का सुना में बाइबल सिंग मुलुक आरसी है बाइबल इडोला ngok यही daksange de dun deman dem idola na ngo denam yenam matanam de ngoluke sanctified life again pa denam ngolu matanam ngoke mui sange ngoke principle bible so milima du milo dem principle dem ngom pelagi
tani prinsipal kanam da idung tani ke adgab bom nam agi ke bomgam nam niom ko apa yang ko kasunam da ai nama idokom Kristen ya nam lo denok bomgam nam atau de jadi Bible so gyamma milo dem atau dem ngom apa lagi ngom dekena lo atima lo kemin langusulentun de ngolu ke mabom nam pursuing the life of purity de lo ke ako na idung ngolu ke sanctified life lo ngolu ke examination ngolum agam evaluate isul agam kangke ula imelo Galatians 5:22 solunam fruit of the spirit si kadun kaman ngok kada hukang akon ngok arsi akon nahi arsi itu botana kadung amena kadung mimana kidare tu mimum biang itu arsi amena kadung lipstick kadung ami lonyo suname kadung bidambal ami kamang kol kasih go dola arsi bom mane mobile me on tul mimum ka dola dalok kisape he Galatians 5:22 si ngolu ke amena makeup isunana arsi kisane for fruit of the spirit ait ke ae ngul ka padung ayang mupo dengom aseng de dina kadung nuldem ka halangka de kadun kaman ngokelo de ngulu kangkeng akone him ngulu kama milokom kapa emla nguluk munam aru him yega iganam de sanctified Christian life lapek subom nam lapek sulen bom nam isor ke purpose lo nam denam ya nam Galatians 5:22 fruit of the spirit kidarsi airun atau mileg lutung atimana ngo kapam dalok teo ngul kamilo karang verse del kamilo adin ke yeta ae de kangurandung dem compare langka dem yebom nam de ngolu a sanctified Christian life langu solen bom nam Kristen yedonga yenama dalorongem ngolu ga sanctified life lo ngo sanctified life ngo ka progressive dungam nama no kerapa kumma milo no kumna bilangka kumnam de sedima matanam kumnam de sedika ponama mengapa mlam matanam sedinom tomlen tomlen kol duri mapeka ampe de gol ipalagi m2 ampe de golo bukelo sonsua anin ay pengog yenam legape Bible porinam no ke prayer akon ke pe no kumbinam akon ke pe ankinam dungnam no ke mu boka bohunam dekena takam de sor ke mu dula adu dena Christian sanctified life yema ngolu kadu doi poligem boje pengul excuse dum Bible lo ngoluk porimap itula aru porigo dem lupa kudo kenma lo agem lunyo kulik do ngo pangmaem la agem me hudung sanctified life de lo no kenmang kom ken parungem la no ke ekta jil ko kapalagi dung ken dorum lo nam api ko no kapalagi dung no belema milisor no katuk ken namen bimay da no belev lagi no action no apa lagi jodi no faith lo kadum milo James ka poname faith without action is death mungka sudung amdol belema na mungka de sina mungka kisadung de ka pengolum Bible dudung ye kwem Bible lodi ke porila lodi ke imang kom se kom no dil pongko ko pangka de Bible kangki to pe mul mu palagi du edilo ke de rambe de ngul Bible dumten pa bom la ke dung edilo urom pasala manyi maso du dingul dumten pa bom du novem porima milo
No porila Bible hokka ngitom em kenmilo himno dumten pe bomnam dorkar mang. Karon nok apu pelo Bible palla maintu. Demul mu palagi. Iku nama regular prayer. Lodi ke kumnam. Ase yang milokom sedemit galangka. Mudir yang rutum me kolangka. Dalok ka akone asenam ko kay bum thanks bibohulangka. Pakilaram la duk kay kumbilangka. Da isor ke mata bom nama, isor ke purpose nom lape kulen bom nama. Dalok longem akone idung. Ngolu ke meditation on scripture. Bible porima pe luka blura phula ila inam de sedime ye hilenam kisapedu. Blasphemy against the Holy Spirit. Hilo nolom ngolum Holy Spirit ad elo hulik dung delo gitola demitola ena nogi panama imabidola. Uyuam no sarbi kolo, uyu ke munam lo, isor ke munam magela, uyuam sarbi nam lo ngul boje apa hidung. Dalog lega apa sanctified Christian life sim nguluk ken nam de boje dorkar du. He progressive, anyong wisina, lodi ka gerga panam, lodi ka ipanam. Lodi pe mengga penam agereka sanctified Christian life de. Dalogrongem he sanctified Christian life si ngolu man isor ke ay asangem isor ke kapamila beke mingmo ay asalog bum pitudi sedika purpose akone ngokelo dem kapapa lagi. Witnessing life. Christian rupa ido, Kristat bonge namatuem. Kristan mangkisa ko hupa lagi mang. Kristan rupa ido namde, Jisuma amiama yidge modum. Sedima aropa me modum. Ila ngolu Korinso kom kadung ngolu sedika agomem gagabla sedika belengem nyitomem belelog lengalai milo ngolu gila akonem doi pobinam dorkar ngok bele deloi bulu Biblem poridung sedika nyitomem poridung. Witnessing life. Ek songolumem tuda Jerusalem lo kaila Judea lo, Samaria lo, talengku poso, ngoma witness langka haki bilangka, hakiem no gila napalok ponam kamang, napalok ponam deko maidung, loge no belelok lengamilo, aru nok haki de judar yadu, effective yadu. Ngolu, hima kapag sanctified life sima. Nonok agi petom lega pe sanctified life am na isub lagi mang. Nom tompak sulen nam de nok mengam loge tomtung. Nonyima amanek bitung bekom sedika taro bidung. Dua kumlok ke. Beginning from Jerusalem. Mok Jerusalem ingkolo. Jerusalem membang. Physical Jerusalem membang. Nok ekum de Jerusalem. Jerusalem lok ilen nam dung nok akum loga nok witnessing life de aina ngitomam aina belengam lemelo nok omewa dalok belengam imun ge omo kangkolo biri sigrade dung omewa timel age no dung the witnessing life ma no age tima bidola omewa timel dulangka ngitom langka no momawa kangga hue molu karadalo abuya ye kolo yemen gala itato padu bulu ke football tu lai dungan mul dumaya ya bi dungai duma domangai manjing ko ji bandor sab em la padungai bandor sab dam retula
Patub dem bom mengul abu ya bodem melo ekdom football tu na famous gam na namanya ko celebrity type pe idung pang nada lok galu bom yang pe ko minandam gairum musidungai ye ma sada pakai de patub alag lo lagli ge ngojok isara korega bonau el keli dula ekdom football to tungan tu dula bu mie mi kango kangken pe lagi ya rok ye duk dula bahir lo lendo la kol mie bida mile gya kuli ku tala ko kele ku ari namla duma dorop kai dumem kom doto ana abu tamulpan dodunga tamulpan ari dem namla tamulpan em doto asia po tinalo yemen gala asia po nga buluk influence anyong ko ikitalam iname mojarung ilama hima mojadun Tila apa tayo pela ko biya kita. Idakom adilo sedingom lanyina pa buka tomna me ngota tokudi. Ngoka mimalok sedingom tom toku gerjam gelang ko lenambul kumti bomla. Tenait ka ger kolok. Upang medung ngoka yana me mo papalto lenyok to. Ngo hupaga rit ko paglay di edunganyo ho sedika muna me sedika parposem idokumilomla mudung ila he ngolu katakam ke ken panam no Christianem yanamem 20 30 years 40 years pe itokom nokal sanctified life kamamilo purama dudu dada dalok lega pe hiloka sanctification or sanctified life, sanctified Christian life, progressive sanctification. Him lega hime nolom ngo pobodung. Ngolisor ke mingmuem ayasangem taniye corrupted. Damanga pikala isor me mirul pe ikihula. Hime isor ke ayasa ruling nam sim lekodang ngolu restore iku pemenam dena. Ngoluka Kristen ye bom nama sedika nama dalog lega pa denai de ngolum solai dung denai da pebiso nama igul dom malik tung nom igule nom matamilo ngolu hodai ne pakudo pak sudung girjalo ayam min denai de igul to em langul kumpa komdun normal la kum lo geku denai ka luile mo tanna bimang inama Ngolo luin no ala jo sanctified life luin paludomilo agom gom talok luin domilo danam yenam de isor ke lapek subon nama dama loke lalan na yeji dokupe emla sedika ngolum tomlen ku nama damilo hodai ngolo sedika purpose sima seding okal ingkon purpose ko kadun purpose emma seding om ager gerna pemudung dana ager gerna pemudung ar gerna na pem langoluma be langulan tu ngoluda menggap lagi doi pona ngodoi poken ma age menggabol dupa lagi mang kenyung kon nonok ilana me kadung no mu pa lagi mang doi ponam petom de ma sanctified life mu pa lagi mang no girja so ala girja im dana manam peila sedi ma kumku amla lewelam go himta no danam pa munam de kom no ke mujinam sanctified life de kom dalok kinaram nem Amondolie tomnu mula gimangkom ngo kumbi to kape elder kidare secretary abeda gima leader kidare gima da buluk tomma da mingko gila bul gima da amla mu panam kamang no gilang kadai no ka gipe sanctified Christian life ludumu ekom takam si binam lo giving lo mondoliem tulgul do akone igul kolo akone mingul kolo depa age ke boje gip kadung girjalo ae
mirigan gokkolo goglila inamde ngoluka sanctified Christian life yebom na makon pedu ila ngolu mengelaju sedi ngolum dalang kamdung deng kolong ngolum tomlen tungku be holy because I am holy, the ultimate purpose. Demangam paglangka demalokka agama mosi sulangka depa mla mulangka denamya nama miebom langka depa ngoluma Bible ngitom dung inama sedika ayanga ngoluk hiloka potanam teoso duepa Bible em kong ngulu boyep kalai mang abu binama iladit ko paglay di pokok pola se repeatedly ngopoto ito ko mengelaju de emphasize la jur la mo ko ponama bamen mondolia gere palagia sile pastor circle so ngolum kada hudung mondolia buda ngolu mumpa denga kong ke mumpa lagi mang ngolum kada hudung namoko sile log next long ngolum bamen mondolia kada hudung Rani anyong todete kamang oiram gade kamang oyana anyong kadung baromai la anyong kadung jelomba anyong kadung idom jelomba ngolum pamilo mangkami adu amie bojela kapien ila ngolu akon pe kada huke mondolie mulalum lagi mang ngokon ponyumayem kom kadung ho pilikelo kumpojong kolina me taka mayobdum hudung dekapa apa gapa lagi karon ngul tompak hukunama dekan purpose lo ngulu tomlik kunama aya posulang kaemdung ya jisu ke agam bukadung en ko John ke ho verse septaram ke insukuma I sanctify myself and they be sanctified ngo agam de sudung kabar betani amil pagadol bedana idok kom agam sanctify sudung isor ke purposem ipupa ila bulum kom menguhulan langka languhulan langka danam pa yang humalangka emnama de isor ke purpose sedigange takam lo duep amen